Amakuru ndayahera mu karere ka Rusizi ahumvikanye inkuru y'incamugongo ibabaje ndetse aho umugore uri mu kigero cy'imyaka 64 yaje gusangwa yapfuye. Urupfu rwe rukaba rwateye benshi ubwoba ndetse bakaba banasaba byinshi ubuyobozi no kugeza kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda kugira icyo akora kugira ngo n'abandi batazahaburira ubuzima. Abaturage bahanga bavuga ko atari ubwa mbere batabaje ubuyobozi kubera ibikomeza kwabera, ariko nanone ubuyobozi bukabima amatwi. Basaba gukora igikorwa kirimo ubutabazi ariko no kurengera abaturage n'abasanzwe bakoresha inzira zari mu karere ka Rusizi. Uwo mukecuru w'imyaka 64 y'amavuko wapfuye yasanzwe mu kinogo ariho aryamye yanapfuye, abonwa n'abari bagiye gukina umupira mu gitondo saa 12 nibwo bamaze kubona ko uyu mugore yamaze kwitaba Imana. Uyu mukecuru abaturage basanzwe bamuzi n'umuryango wa nyakwigendera bavuze ko baherukaga kumubona umunsi wari wakurikiyeho ndetse mu masaa 8 nibongera kumubona, akaba yitwa Mukankusi Eliari w'imyaka 64. Ndaje nkubwira icyamwishe, ariko nanone ntabwo nabura kuvuga ku bimenyetso byagaragaye by'umunyeshuri wo muri kaminuza basanzwe mu mugozi yapfuye. Ubwo RIB yatangazaga ko bitarangiriye hariya bazabanza gukora iperereza ryimbitse kugira ngo bamenye icyaba cyarishe uriya munyeshuri. N'amakuru y'umunyeshuri witwaga James bigaga mu karere ka Nyanza muri kaminuza ya Hanika Anglican Integrated Polytechnic Coste yasanzwe mu mugozi yapfuye ubwo yararanaga na mugenzi we mu nzu babanagamwe bakodeshamwo, ariko biza kurangira yapfuye. Yahoranaga indwara y'agahinda gakabije. Uyu munyeshuri wa kaminuza akomeje kubabaza benshi kubera umwanzuro yafashe. Musanzwe yakomokaga mu karere ka Rusizi, ni naho iwabo bavuye baza gutwara umurambo w'umwana wabo kugira ngo bajye kuwukurikirana babe banavura cyangwa babe banakora autopsy muri rusange. Kayonza yicishijwe amabuye kugeza apfuye. Abasanzwe bakora akazi ko gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko mu karere ka Kayonza bishe umusore witwa Habimana Samuel w'imyaka 19 wakoraga akazi k'ubushumba muri kariya kagari ka Rukara mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza. Yishwe n'abantu bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe bamuziza ko ajya atanga amakuru kuri polisi ibyo bakora. Ibyo ngibyo byabaye intandaro n'agahinda gakabije kuri abo ngabo ngo bakoraga ayo makosa, ubundi bafata umwanzuro wo kumutera amabuye. Umusore biza kumuviramo gupfa, bamwe bahita batabwa muri yombi mu gihe irindi perereza rikomejwe ngo n'abandi bishe nyuma y'urupfu rwa Habimana Samuel bose bafungwe. Kanda buto yanditseho subscribe uzajya ubasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu. Reka nkomeze amakuru mu buryo burambuye. Umusore witwa Habimana Samuel w'imyaka 19 ukoraga akazi k'ubushumba mu kagari ka Rukara mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza yishwe n'abantu bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe bamuziza ko ajya atanga amakuru kuri polisi y'ibyo bakora. Uyu musore yishwe n'abacukuzi b'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe ku itariki 3 Ukwakira 2025 ubwo yari kwahira ubwatsi bw'amatungo ndetse bw'umukoresha we. Abaturage ubwo umukoresha witwaga Bahati Charles, abaturage bavuga ko abacukura amabuye y'agaciro muri kariya gace mu buryo butemewe n'amategeko ndetse aribo bamubonye bamutera amabuye arabahunga ariruka agwa mu damu ahita ahasiga ubuzima. Bamwe babwiye igitangazamakuru Ukweli Times nyesha amakuru ko bamwe babashije uyu muhungu bamuteye amabuye maze barafatwa ndetse abandi baracyashakishwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukara Nyirabizeyimana Immaculée nawe yemeje iby'aya makuru avuga ko byabaye mu gitondo cyo kuwa gatanu. Yagize ati aya makuru twamenye nuko ahagana saa 3 n'igice zishyira saa 4 batubwiye ko yaguye mu cyuzi cyitwa Cyabatanzi kiri hagati y'akagari ka Rukara n'akagari ka Rwimishinya. Yaguyemo rero ahita ahasiga ubuzima yitaba Imana, ndetse nk'ubuyobozi bw'ibanze n'inzego z'umutekano n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugeza ubu umurambo wakuwemwo wajyanwe ku bitaro bya Gahini ngo ukorerwe isuzuma. Muri kariya gace uyu musore yiciwemwo hari ibirombe 3 bya kampani ya Vumico byahagaritswe na RMB birimo ibyo mu kagari ka Kawangire bitemewe kongera gukoreshwa. Abamaze kwica umusore rero batawe muri yombi kugira ngo bajye gukurikiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko baryozwe bino byaha bagiye gukora muri rusange. Ni nanga nsubikiye amakuru kandi abutanditseho subscribe tujye tubasha kubana mu bihe bigiye bitandukanye
Imana iguhe ibyo kurya, ciao ciao, turi kumwe.